Fatimah Raja Manggulu Bunga Kasmir dalam masalah Tok Nabi Imam Bulus Gabi-Gabi Bulus Nagajang Bulus Sigaro Prabu Anggiak Margita Mantana Bartua di Batang Iwan Usadu Nakapofan Raja Manggulu Nami Dobak Manggulu Nami Juliano Gajang Mantung Umur Muna Anggiak Petutu Toroko Para Muna Akar Raja Manggulu Nami Asa akan disitu Tuan Mando Haus Martur Minai Topak di Panaparan Horas Mahmu Saluhun Nakapoparan Namuru Nami Hudi Haliangi Popara Iman Nama Pati Nami Sianjur mula-mula sanjur merotapa Asa marmula nauli marmula dan India Magido tamat martua di Batam Banda Mama Bondang Mula-mulai Sampai-sampai Las Berundang isi memang pada nami dina bagido nami dina berlihat perhorasan berlihat penggabian terwin berlihat pasu-pasu selamat nomor 2 di Batam asal baik damang pada nami bodan lihat
Manusin nami. Naimbon ang mga aming manopot tulang nami. Sinaturan na mabuduan na tong di alay partikyano singka na lumubog kami. Dongan ni kami maritigin na lombe. Masaburan tayo tumagas nito lang.
Jadi maju-maju dua laka apalah tulang nami doh tulang dua laka iya permusik nami pasidukun are-are madua dulu di inong nami on jong-jong ang katulang doh tulang nami di boguni alaman nami on raja bolo pade asa tiur mulak sisima atur na alit madaw panggur madaw may siyang daging pasangaton namin madaw sihol ni nagtua-tua namin dungan niya kami maritina lang niya Habusan huna maparra jana membaru nami. Horus mahmu perdalan dalan. Makomo nang bertiga-tiga. Di asas siur matong pinahan. Gabil mana diula. Raja nama membaru. Tekas doin. Dung dibek kamu silas diroh nami doho. Lasto dinami nang balik nami. Asa tinabu menabu disabi berlepan di banguda. Horus mahmu saluhun nang kapaparra jana membaru nami. Siap saudi kami nang hula-hula. Iri matutu. Saudi mah hata nabi. Hata nani datarawi hata pasu-pasu. Siap kami tulang muna naik gula. Asal buki kami raja tulang. Sahab minda sauru sahab matulang buat. Sahab mahita tu mararasan satu panggawian tok-tok di dongan itu. Apa-apa ni kami. Hidup na dua-dua. Parapan do yang kepanatapan. Buat tio do, dano tuba do, buat tio. Baik damang matu hasahatam, las pada damang matu si tio. Bukan soal sepasatong nami Tuhan muna para ni napong nami naong sorno Tuhan. Jadi si potong nami sepasatong nami Tuhan muna tarsorong na partogin na sana ma ulo sepasatong nami tu dia nak kodin tarsori ma soal sepasatong nami las na roh muna dia ma Tuhan ta nama masuk-masuk nama nampun akan melingkan Tuhan muna jadi upanin nampun nami naong sorno alai panggilan nami ano dinanay pasat ulas kami nampun nami nabun jual baik kamu mah musik kotor kami situ na burjulon nabulon nazoli pas secara lo burul betul sati kosnya angko pemulun nami lu betul biara hadu hadu sangat nasida martulang biara hadu ayo kami situasi on pertulima kami yang mampu
Soalnya asal namin lakyang. Tar soalnya mah bobo namin tuang muna. Raja ni abang guru namin marga naban. Iya, 6 lembar. Oke. Boleh. Lanjut. Dari musim pajanya deh, ketan ko di ang parkonan. Para suara na po mga segala po. Olo, bukan banyak tuh orang, kali. Bangga. Kalau lihat tuh kamu dahil. orang-orang patungan orang-orang Solidnya Mesir penawatan Nabi orang patungan orang-orang Oke, permusik kami Neng borhat kami tubagas di tulang Siburia Kemani hani Lutik
kami tuami. At taringi sinjil suara di bagasa ng pulong at arulong namin magtong. Bago doon na marato na niyagata kilugian. Orang kami na magkalo tapang madyan ang pulong namin kita na mga nila. Matuto. Kami pa sa bubuhat, amang guru na nasa. Ya betul. Kung kami may iwas marwa namin di siyete. Ang ulang muna lulong namin, manang buhati, ketingani doang. Matulang. Wa ularo maatatan niya din ang kulit. Matulang. Dari muna habang pagkusin namin. Binanin ng waltiyo, binati pangwatan, baita pa si Tiyo, palong magwana. Iya.